UEFA Champions League rero imikino yo mu matsinda yakomezaga mu by'ukuri mu ijoro ryakeye aho amakipe yagiye akina mu buryo bugiye butandukanye nk'aho ikipe ya Atalanta Bergamo yatsindaga ikipe ya Young Boys Bern igitego kimwe ku busa. Zenit St Petersburg batsinda Malmo 4 ku busa. hanyuma Bayern Dominique itsinda ikipe ya Dinamo Kiev ibitego 5 ku busa. Benfica mu rugo mu gihugu cya Portugal yasuzuguye Barcelona itsinda 3 ku busa. Manchester United Cristiano Ronaldo abacungura rwose bongeyeho iminota 4 y'inyongera n'itatu irashira aterekamo igitego ku mupira yahawe na Lingard ibitego 2-1. hanyuma Red Bull Salzburg batsinda ikipe ya Lille 2-1 mu gihe Wolfsburg mu Budage banganyaga na Sevilla mu gihugu cya Espagne 1-1. Juventus mu Butaliyani batsinze Chelsea igitego 1 ku busa cya Federico Chiesa. nuko rero imikino yagenze ariko rigane katugane bana kuri imikino ibiri cyane Juventus na Chelsea ndetse na Villarreal na Manchester United. Manchester United yabonye igitego mu by'ukuri gisa nkaho cyayicunguye cyangwa se cyatumaga umutoza OGS umutima we ujya mu gitereko ariko mu by'ukuri benshi mu bakunzi b'ikipe baravuga bati ibintu ntago bizakomeza kuyihira. Performance nicyo kintu abanyaburayi bitaho cyane. Manchester United ku mugoroba yagaragaje intege nke mu by'ukuri mu bijyanye n'umukino ibyo bita patterns of play, ni ukuvuga uko umukino ugenda uzamuka. Ni ikipe yagiye irushwa cyane, ni ikipe yatewe amashoti menshi yerekeza mu izamu, igira ubwiza bw'umuzamu De Gea. nibyo avuga uti none si umuzamu wayo ni ku kazi ke, ariko burya iyo yugarizwa kuriya ntabwo ari ibintu biba bishimishije. Donc ubundi ikipe bikwiye kuba ikina ituje, ubona yuko umukino ufitiye control cyangwa se ibirimo kuba ari ifite urufunguzo ruza kubiganisha aho yifuza. Apana kuba yategereza ikintu kimeze nk'amahirwe, ari nabyo rero yivugiye yavuze ati nibyo aya bari amajoro y'ibintu nakwita nk'ubufindo cyangwa se y'ibintu nakwita nk'ibintu biri mashike ku ikipe ya Manchester United muri Champions League. Ati biturabimenyereye, ariko ngeraho ijambo aravuga ngo we got lucky, twagize amahirwe. Ntabwo rero ayo mahirwe ari ikintu wazana kuri tebo y'abagabo cyangwa se ku meza y'abagabo baganiriraho. Ntiwavuga ngo ngicyo mfite ni amahirwe. icyo ukwiye kuzana n'umukino uremereye, icyo ukwiye kuzana ni gushyira hamwe kw'abakinnyi kuri ku rwego rudasanzwe, icyo ukwiye kuzana ni ugutsinda ukonvenka. Donc ikipe ntoya zikabigira ihame cyangwa zikabyumva nk'umuco wamaze gufata ko zitakora amanota 3 ku kibuga cyawe. Byabaye byiza uyu munsi, ariko icyo bareba mu mupira impamvu mva baje performance ni iki? Wabisubiramo kangahe kikurikiranya? Wabikora once twice, wabikora rimwe kabiri, wabisubiramo 3 4 5, byakwisubira. Kuri iriya performance rero ntibyisubira. Wabikora rimwe, wabikora kabiri, ariko ntibyaba 3 ntibyaba 4. Wabikora kuri Villarreal, wabikora kuri Aston Villa, wabikora kuri Arsenal, ariko ntuzabikora kuri Bayern na Paris Saint-Germain. amahirwe aza rimwe ntago aza kenshi cyane. Rero icyo twabonye kuri Manchester United nibyo rwose yatsinze, twogeje turasarara turavuga tuti Cristiano aciye impaka, ibitego tubiha amazina turitakuma rwose, ariko mu bifatika mu bihari ntabwo ari performance ikwiriye ikipe ifite abakinnyi ameze kuriya ihura n'ikipe nka Villarreal. Manchester United ntabwo yarishamaje rwose. Ikibazo cya Manchester United turacyavuga yuko ari umutoza cyangwa tugishakira ahandi hantu? n'umutoza abifitemo uruhare rukomeye, kuko kijyanye n'urwego, kijyanye na karite y'abakinnyi, kijyanye n'abakinnyi baguzwe n'abari basanzwemo n'amazina yabo na palmarès n'ibigwi byabo, mu by'ukuri bisa nkaho biri hejuru cyane. Ahubwo umutoza we icyo abantu baba bavuga bati bamushinja no guprofita ubwo buhanga, izo individualite, ubwo buhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo, noneho akagerageza kububyaza umusaruro nka ekipe. Birumvikana kuko umupira w'amaguru ni individualite cyangwa se ubwo buhanga bw'umukinnyi ni ikintu gisa nkaho kiba gikenewe, ariko noneho umusaruro ukaza kuba uwa ekipe. Niyo mpamvu ari abakinnyi 11, umusaruro ukaza kuba uwa timu yose muri rusange. Ubwo rero urebye icyo baba bavuga OGS bamuhuza n'ubwiza bw'abakinnyi ba Manchester United, ni uburyo akinishamo abakinnyi, uburyo abalinya
uburyo bahagarika mu kibuga, uburyo abatoza kugira ngo ubwo buhanga ku giti cyabo babasha kububyaza umusaruro nka ekipe. nicyo usanga basa nkaho bamushinja. Rimwe yabanjemo uyu munsi, ejo yicaye. Ikindi kintu ubwo biraza gukora kuri 11 babanzamo bajya bamushinjira rimwe na rimwe ikintu cya rotasiyo zitari ngombwa z'abakinnyi, bavuga ko nta 11 mu by'ukuri bafatika aba afite. icyo nacyo barakimushinja. ubwo rero naho bahera bamushinja ibyo bintu, kuko abakinnyi ni benshi kandi ni abahanga mu by'ukuri. rero uburyo noneho abatoranya, uburyo abaselekisiyona kugira ngo abone abashobora kuba bamuha umusaruro, nicyo kibazo basa nkaho bashinja OGS, bavuga ko urwego rw'abakinnyi rusa nkaho ruri hejuru y'urw'umutoza. rigani ikipe ya Chelsea yatsindiwe mu Butaliyani. Thomas Tuchel yavuze iki kuri uyu mugoroba? ni N'Golo Kante? Chelsea ni ikipe yatangiye neza, ikipe nka clean sheet. Ku kibazo mbajije cyo kubura N'Golo Kante yaba impamvu, ariko ntabwo yaba impamvu cyane ku ikipe nka Juve yari imaze igihe yinjizwa ibitego n'amakipe mato. kuba itabonye igitego kuri uyu mugoroba, ndabanza mishire ku bijyanye n'ubusatirizi bwayo. Chelsea muri Lukaku twabonaga yuko ari nk'ipiyo ribura kugira ngo ikipe ibe yuzuye ahantu hose uboneye ko idanangiye. ariko iki kibazo cyongeye kugaragara ku mugoroba. Lukaku nibyo ni umwataka mwiza, atsinda ibitego byinshi, ariko mu kinyarwanda muri match ya nijoro nayisubiyemo, ari kubura ikintu bita ni nk'ubucakura. ni ubu bwenge. yes, afite ubwenge bw'abataka, ariko ntafite ibyo bita mu cyongereza cunning intelligence. bwa bwenge bumeze nk'uburimo ikintu kimeze nk'ibintu biri magique. donc sinzi ko nabikubwira. reka dufate nk'igitego nka Messi yatsinze, niba ukibona kuri Paris Saint-Germain, ni ibintu biza utabitekerezaga, udatina mu gutekereza. donc kugira amadecision arimo ubucakura, arimo kuyobya ibitekerezo by'abadefanseri kure. donc Lukaku ari gushaka gutsinda bya bitego biri clear and obvious, buri muntu wese areba yuko kigomba kujyamo. yes, bya bitego biba ngo twubatse bahinduye baro nyikozeho igiye mu izamu. akeneye gutangira gushaka bya bitego. serivisi uhora n'abadefanseri nk'aba bakomeye ba Chiellini na ba Bonucci, barakubwira Chiellini yaravuze mbere y'iyi match ngo izi match zikomeye ngo kuri twebwe abakinnyi bakuru ziratworohera kuzitegura. bivuga ngo wowe nk'umwataka ntabwo umutungura, abakuzi, abazi muvuma zawe, abazi uburyo utsinda, abazi uburyo ukina. igikora diferanse rero mu majoro nk'aya ngaya yaremereye ni ubwo bucakura, ni uko kuyobya ubwenge bwabo, ugakoresha ubucakura, ukagira donc ibyemezo nabo batatekereza ko ari byo ugiye gufata. ugakora ikintu mu gihe gitunguranye, mu mwanya utunguranye, ugafata decision ushobora kubyara ikintu kiremereye. ndimo ndabona Chelsea mu mikinire yayo ni myiza, irahererekanya neza, barakora amatransition neza, baranata ukabona barushije ama ekipe, baradefanda neza. kuko nka Chelsea muri match nijoro yagerageje uburyo 16 muri ubwo buryo rero icyumvikana n'icyakiseri performance ni nziza. ariko noneho handi tuzana ka kantu ka individual brilliance, surtout kuri Lukaku. gira bwa bwenge budasanzwe, gira ka kantu nyine ka cunning intelligence ko gushyiraho ikindi kintu kirenze cyo kuvuga ngo abantu twatatse gusa, ariko ya touch iri magique. nicyo kintu Chelsea ibura. icyo kintu rero naza kucyongeramo Lukaku akagerageza donc gukora ibintu bitari bya bindi bisanzwe, Chelsea izagitsinda imikino, kuko iyi mikino iremereye gutya isaba ubwo bwenge. hari indi dimension y'imitekerereze, hari indi IQ y'umupira ugomba kuba ufite kugira nyine ngo utsindire Juve mu rugo, uce kuri Bonucci na Chiellini, umupira ushyire mu izamu. ikipe yitwa FC Barcelona rigani mu by'ukuri iri mu bibazo bikomeye cyane, ntabwo twasoza ikiganiro tuyaganiriyeho. iyi Barcelona ifite ubusa bw'amanota, ni iya nyuma mu itsinda ryayo, ifite umwenda w'ibitego 6 rigani. ibi bintu ntabwo byari bisanzwe mu myaka nka 10 n'ingahe ishize mu bantu bazi Barcelona. biratunguranye mu by'ukuri, kubera ko Ronald Koeman amaze kubigira umuco ko gutsindwa kwa Barcelona yitoza bitirindwa, amaze kubigira ibintu biri aho bisanzwe. harafata ekipe nka Cadiz bakanganya, ekipe za nyuma akaza za Benfica zigakubita 3-0, yarangiza akanakubwira ngo aracyafite ngo abakinnyi baracyamuri inyuma. Ronald Koeman ngendeye kuri analyse y'umwe mu banyamakuru bakomeye cyane bagitangazamakuru cyitwa El Chiringuito,
yavuze ati Ronald Koeman yego siwe kibazo ariko niyirinde nawe kuba ikibazo. Ushobora kuba utari ikibazo ahantu ariko ugakomeza guforusa wowe ubwawe ukazahinduka ikibazo. Ni ukuvuga ngo ikipe nibyo ifite ibibazo byayo, yatakaje Messi ifite ibibazo by'ubukungu, nta bakinnyi yaguze, n'abifite ni bato, abakuru baraforopinze benshi, bamwe yaranabarekuye, biragaragara yuko wenda squad yayo idakanganye idakomeye, hari umwuka utari mwiza nyine, ariko ubwe niyirinde kuba ikibazo. Iyo byanze narekure avuga ati ntazahinduka ikibazo. narekurere k'amagambo kuko no magambo yatangaje ibibazo bya Barcelona tubyikoreze ndakse mbere kuko ugira icyo wongeraho. nibyo Rigani yavuze ati ngewe ndi kubona cyane nshyigikiwe n'abakinnyi, ati abakinnyi tuba twakinnye ntabwo tutagize, atariko ibijyanye n'ubuyobozi bwa club ndabona busa nkaho rwose butari kumfasha muri iyi mikino turi gukina muri aya marushanwa yose turimo. urabona ko hasa nkaho harimo ikibazo rero hagati y'umutoza na direction, ni ukuvuga ngo n'abayobozi be. kabiri navuga ko hari inama ngo ishobora kuba yabaye mu rukerera mu masaha y'isa 10 z'igitondo, yigaga ku kazoza cyangwa kuri future y'uyu muvandimwe Koeman muri equipe ya Barcelona. Isaha n'isaha Koeman ashobora gusezererwa muri ekipe ya Barca. ngewe ni breaking niteguye mu gihe icyo ari cyo cyose rwose, mu gihe kiri imbere kitarambiranye. Reka tubihange amaso. Rigani ngira ngo indi match abantu batahanze amaso ni ariko nayo isa nkaho ngiye yatangiye kunyereka yuko ishobora kuba ari umukandida kuri UEFA Champions League. Ikipe ya Dominique igatsinda ibitego byinshi cyane ubwatsi. Iyi kipe ntabwo umuntu yatangira gusa nkaho yitunga agatoki ku mukandida n'ubwo wenda haba kiri kare. Bayern ni kwibaho, Bayern ni ikipe mu by'ukuri iremereye cyane, bajya bagira ibyo bita ama beer fest, abantu barabizi, ibirori bajya bagira ngira ngo mu kwezi no kwa 11 cyangwa mu kwa 10 bakamira icupa ryinshi cyane abadage. Bagera rero no mu bijyanye no gutsinda bagira ibyo bita goal fest, iserukiramuco cyangwa se niba ari muri kagurisha ry'ibitego, festival ama exposition y'ubuhanga mu bijyanye no gutsinda. Bayern nicyo nyikundira. Bayern iyibonye ikipe nto iraguhana 5 baragukubita ku buryo inzira zikwerekeza mu misozi ya Bavaria uzibagirwa. Kandi ntabwo ari mu mupira gusa, abadage mu bintu byose niyo mbatinya, niyo bakoze imodoka barayikora igaca impaka, niyo bagiye mu ntambara ibintu byabo byose barexcella, abadage barexcella, bari hejuru, bari ku isonga. ni bwa bwoko bw'abantu b'abagabo njya nkubwiye cyane, bwoko bw'abantu bagira karakita y'abagabo batajya bagira ibintu bicagase. niba ari mu mupira urakubitwa byiza barakuremerera. byagera ku mafana nka Robert Lewandowski kuko uyu mugabo w'imyaka 33 imikino 2 ya Champions League bamaze gukina, amaze gutsinda ibitego 4. hanyuma ibitego biratsindaga mu ijoro ryakeye cyari igitego cy'119 mu mikino 100 aheruka gukina. no kuvuga ngo imikino 100 ibitego 119. uwo ni Robert Lewandowski, ni mubi cyane. mu mwaka wa 2021 kuva watangira wonyine ibyo bitane civil, umwaka wa 2021 wonyine amaze gutsinda ibitego 41. Roberto Lewandowski. UEFA Europa League irakomeza, hari imikino myinshi cyane igitandukanye, ariko uwo muntu yababwira ni nka West Ham iza kwakira Rapid Vienna saa 3, mu gihe ikipe ya Monaco iza gukina na Real Sociedad, Rio irakira Brøndby, Galatasaray iraza gusura ikipe ya Marseille, mu gihe Celtic Glasgow muri Ecosse iza kwakira ikipe ya Bayer Leverkusen, Ferencvaros yakira ikipe ya Real Betis, Genk yakira Dinamo Zagreb. nuko dusoje urwa rw'imikino wakoze cyane Axel, wakoze cyane Uvanga, wakoze cyane Ligan. ndagushimiye.